chilo ni do ni shu zepsi dawo shi be ci shi re sa pa san yin ki nga jo phe ki lan me be uti chino khosa kyam gyun chim bu cho ki shu khai gewe potang tu Germany chezo thimi kushep Michael Brent ta na shin ki Scotland ki chezo thimi phe dun kyap gyo chok be chok chu kushep Rose John la zube Germany ta Scotland ki chezo thimi kha ji lia tin che ga chena che tu de ga tu cham su ti ga isha ra wa lu chin kha ni Scotland ta na shin ki Germany chok kha ji la tin di che ge ko kan ji shu be ko nan ki sung ten la. Wonderful. It's a special year this year because His Holiness will get 90 years and it's always special to meet him. Dilokui Kodun dan Dun Ten Di Gongsa Kyamguen Chimbucho Shenje Toba Misegi Chowa Tsunam Chimbuchi Chungsung La Ten Dir Nganzu German Chozo Tumika Chik Sugar to Jardin Zo Jigni Nyelam Ari Rongun Nam Samjo Chete Katse Chewe Tikop Dir Nganzu Pimi Dikzu Gi Sikyong Zube Chozo Tumi Nam Dan Jente Ki German Dan Europe Tishin Zamni Yuru Kansa Yobe Pedun Gyabgyo Namne Pimi Dikzu Tang Pimi Namla Roram Jidar Tumin Te Lenglong Chache Jarwa Yinla Nedan Ter Basa Mebe To Tablam Tsugyuni Ke Chimpure. This is one of, if not the greatest privilege of my life, and it was an honour to be able to Sereshino Consassion Quinchimbo to Jakatapa, Don Scotland, Pedon chapter to be some Namji, Nilam Kuichimbo to combat of Bitonsen Yamji Tanyam, Kuichimbo Kutshibo Pedon Tatsu, Shabde Lapchin to your piggy, Chuso Nuchu Shayo Pateji, Tinder Gumbocho La Jimbo Shuye, Tending Scotland Pedon chapter to be some Namji Subshute, Matsoton Permitted to Don, Permivardalam, Halitan Saboyong to Jakarta Jawayi. Shiji Kesa dawo shi be ci sung ki ni modelia Germany da ta na shin ki Scotland ke chezo thun kha ji ni pemi jigzu ki ten kang kha ya samsi na be du ko shi ni ju nam shu ga te chin chu ling ki chure na ne isha ra lung chin kha ki sar ke ba ke jo mo ne nyen ju shu ye.